Reapareció Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Recordemos lo sucedido el 15 de mayo cuando un hombre le disparó en el abdomen, estuvo al borde de la muerte. Esto le generó graves consecuencias de salud y por ese motivo hoy reapareció en un video. Dijo que todavía es muy difícil llevar adelante las diversas tareas. Espera poder volver a la actividad en las próximas semanas. Habló de que esto sea a mediados de julio, pero dijo, atención con esto, que perdona al agresor y que no iniciará acciones legales. Lo vamos a escuchar. Je na čase, aby som urobil prvý krok a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov.